Ljudi, dobrodošli na novi klip na kanalu. Danas igramo Limbo i čekam da ustane ovaj. I dugo nije bilo klipa na kanalu, ali ponovo će se vratiti klipovi na kanal. Sad kad dođe raspust bit će daily upload. Bit će super. Ovo je jako dobra igrica, zanimljiva. Izašla je prošle godine i stvarno mi se sviđa. Idemo ovamo dole. Ovdje možete lako da poginete. Vidite? Da sam dole upao. Poginuo. Kontrole su jednostavno CTRL ovako uhvatite za nešto. A sa ovim vamo tipkama skačete. Idete lijevo, desno. I ovako možete da idete niz uže sa dojnom strelicom. Znači komande su strelice. Dobro, nisam upao. Svaki put upanim ovdje. Ali sad nisam. Šta je ovo? Nešto. Idemo. Putujemo. Idemo morem. Lovimo more. Znači, ljudi, ako vam se bude sviđao ovaj klip, subscribeujte se i podijelite ovaj klip. Pošto Mr. Bosanski kanal je zasnovan na gamingu i zato, i snimao sam puno i tutoriala i kako da ja se popnem ovdje gore. Da povučemo ovo. Aha, može. Super. Super. I sad ovdje penjemo se. Stvarno igrica ono jest dobra, jest mala ono za skinuti, ali po igranju je vrlo duga. Ovo će biti let's play. Šta ja ovdje radim bunny hoop? Fuck. Šta je ovo radim? Skoč. Ako imate neku temu ako imate neku temu za klip, krivo, stavite u komentar. Šta je ovo? Nešto meni je nemoguće ovdje da uradim. Alo. Mora. Eto. To mi treba. Biće i novi serijal oko desktopova, pa evo, pretplatite se na kanal o daljnjim novostima. Fuck. Ovo sam glupo uradio. Ovo sam prije bio glupo uradio, točno je glupo bilo. Penji se. Igraca puno ne zahtjeva 2 GHz procesor, 156 MB RAM-a,
I ništa više. Ništa više. Ništa manje. Sad ja ovdje trebao da uradim. Trebao sam... Nemam pojma šta ja trebam da uradim. To muči me bol. Da možda ne moram to samo ovaj. Nekako me baš, ja mislim da moram. Aha, moram baš. A, može se zamahati. Fuck. Facecam mi se ugasio. Ne znam koliko traje klip, ali ovdje ćemo da stanemo, da nastavimo u sljedećem klipu. Facecam mi se ugasio, pošto nemam memorije na kameri. Dobro, ali nema veze. Ljudi, to je to što se tiče ovoga klipa. Ako vam se svidio, like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećem klipu. Bye bye.